Manglakwas pasiklanganing seguridad na rin magaral king San Fernando, mag-deploy la rin barangay tanod, iba't ka rin barangay mismo. Ay ni report. Paralalang barangay tanod kareng pampublikong eskwela reng miyayalo ang barangay king Siyudad San Fernando bilang pakibat king direktiba ning Department of the Interior and Local Government o DILG bang siguraduan ing kaligtasan dareng magaral kabangatin klase. Ing takbang iti, partine ning pamagpatupad king DILG Memorandum Circular Number 2024086 king pamagkipag-ugnayan king DILG CSFP Field Office. Kabilang kareng obligasyon dareng tanod ing pamagmando ning trapiko, pamagpatrolya king lele ning eskwela, at pamagmonitor kareng incidenting atin kaugnayan king seguridad. Ako po Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, Susuyo.